Assalamu alaikum belek жаңылыктардын көрүүчүлөрү. Аман эсенсиңерби? Ылайым эле мына пандемия деген оору жоголуп кетсе экен ушундан ары. Баарыңарга ден соолук. Бүгүн 2021-жыл воскресенье күнү ит базарга келдик. 7 март. 7 мартта мына ит базарын тартып берейин деп келдим. Анда чогуу ит базарын кыдыралы. Assalamu alaikum. O itin parodaсын айтып коесуң. Алабай. Алабай, Алабай 4 айлык экен. Эркекпи? Ургач. Ургачыбы? Мына момда Алабай 4 айлык. Эми канча сомдоп атасың ушуну? 15 деп атам. 15 миң, мына 4 айлык мына Алабай. Ургачы күчүк. 15 миң сом дейт. Булар канча айлыктар мына Алабайлар? Алдыгылар 2 айлык кичинекейлери. Канчасы эркек, канчасы ургачы муну? Түшкөт. Мына кичинекейлер эркек экен, Эми ушул эркек күчүктөрүн канча сомдоп атасың? 15 деп. 15 миңденби? Мына чоң күчүктөрүчү? Алар деле. Булар деле 15 миңден, Анда чистокровная жакшы да. мына тазасы экен, Ата-энеси чемпион, мына таза экен, Мына 15 миң сомдоп атат. Ургач Алабай күчүк. Телефон номуруңарды айтып койсоң. Жазып аласызбы? 08 16 89. Кимге чалат? Мага чал. Ошо атыңды айтып койдук. Кутман. Кутман деген жигитке чалат кезер мына. Кутман мынанда Алабай күчүктөр бар экен 15 миң сомдон. Мына ошо таза кандуу дейт. Энеси чемпион дейт. Энеси атасы чемпион, Ана таза кандуу. Алабай. Так, сейчас ротвейлер, да, порода? Да. Месяц какой месяц? Месяца 10 дней. 10 дней? Месяц 10 дней. 1 ай 10 күн болуптур. Сколько просите? 15 тысяч. 15 миң сом сурап атыптыр бул дагы. Полный пакет документов. Все, документ. Александр, меня Никита зовут. Документтерин баары бар экен. Как определимся? Пока ничего не Можете обещаю. телефон номер сказать? 03 пятерки 900 510. Мы ими занимаемся. 03 пятерки. Да, это мужеский номер. Прошлый выводок 10. Сейчас Ушундай телефон номеру менен чалсаңар болот экен. месяц-полтора. Мына ротвейлер. Наша сучка Ондай порода күчүктөр. тоже будет. Мына күчүктөрү канча ай болуп калды мына овчарка? 2,5 ай. Немецкий овчарка болуп ошондой. Чистокровный немецкий овчарка, прививкасы бар, документтери бар. Ургачыбы, эркекпи? Бир ургачы, бир эркек. Канча сом? 10 сурап атабыз, бир аз. 10 миң сом, Энеси мына. Мына энеси экен. Мына күчүктөрү. Телефон номерин айтып койсуң. 0500 40 10 50. Ушул телефон номерге чалсаңар болот экен. Мына ондай документтери менен. Немецкий овчарка. Пародасын айтып койсоңуз. Радхар. Канча айлыкта күчүктөрү могул ушул? Тиги сарысы эмес. Сарысы кайсы порода? Сарысы үйдүн эле пародасы. Кыргыз эле ит, Ал эркек ургачы муну сарысы? Ургач. Ургач, Канча айлык ушул? 2 ай. Эркек ургач, муна ургачы дедиңизби? Күчүктөрү тигинеке канча айлык болуп калды? Алар 2 айлык. 2 айлык күчүктөр экен, Пародасы кайсы дедиңиз? Дратхар. Мына Дратхар деген Муну балам гана 2 айлык күчүктөр. Ошо күчүктөрү канча ошол Дратхардын? 3 миңден. 3 миңден, Мунун ичине туруп койсо акырын жакшылап тартып коелу. Мына мондай Дратхар деген мондай күчүктөрү. Мына энеси экен бул. Telefon numarası da olsun. 707 509 056. Şu telefona çalsanlar olur. Dratlar diyen.
Мына 1 жаштык. Жаш экен бирок көздөр туктун колуп турбайт. Мына 1 жаш болуптур мына алабайга. Канча деп атасың ушуну? 10 миң деп, Мына 10 миң дейт. Мына 1 жашар алабай 10 миң сом. Эне сатасы кандай беге? Енеси ушундай. Атасын билбейт. Ар жакта бир немеден алгам. Уйгурдан алгам. Мына Чарка. немецкая овчарка. 1,5 года кабель. 1,5 года, да? Да. Сколько просите? 15. 15 миң сом екен. 1,5 айлык күчү екен. 15 миң сом. А как скажешь, там порода То же самое, аргентинский дог, алабай, да? А это какой порода вот следующий? Аргентинский дог А. и алабай. И алабай, да? И арбитийский дог какой месяц? 5 месяцев, 5 месяцев. Сколько стоит? $400. Мына $400. Мына. Алабай 3 месяца, 20 тысяч сомов. Алабай 20 миң сом екен. Телефон уже забыли, наверное, у вас. 0550 11 57 66. Вот, спасибо. Заходите. На байке свой уже. Алабай, да, все? Алабай, А сколько месяц? 3 месяца. 3 айлык küçüktür екен. 3 айлык иттер алабай. Сколько стоит? 20, 18, 20 миң, 18 и 15. 15, да? 15 миң сом бар екен. Мынандай кичинекейлери. Алабайды 15 миң сомдон өйдө екен. 15 миң сомдон 25 миң сомго чейин. Мына алабай. Давай же на руках донесем, не видишь? Прям Алабай, Майсавайлар, 80-ге барам. 80 килограмм. Күчүгү 3 ай болот жакында. Канчага бересиз ушу күчүктү? Күчүгү болор жер 15. Атазы 40 болдум. 3 айлык екен. Мына 15 миң. 1,5 жаш. Күчүк эркек екен, Эркек эркек. Мына эркек күчүктү. Мына атасы 40 миңге берет. Мына 1,5 жаш, 80 га. 1,5 жаш, 80 килограмм дейт. Телефон. 702 37 86. Ушул телефонго чалсаңар болот. Какой порода? Питбуль американский. Питбуль американский. И сколько стоит вот это? Так, цена 5500, Сколько месяц? почти 2 месяца. Мына 2 айлык күчүктөр экен. 500 сом. Мына питбуль 2 айлык. 2 айлык көчү. 500 сом болуп калат беге? На ютубда Сколько? снимали. Сколько стоит? 5500. 5500 дейт. 5500. 5500 сом. Анда питбульдар. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Телефон номери скажешь? 0708 31 22 51. Мына ушул телефон номерге салат кезер. Это мать, да? Бул энеси. Мына мама. Сатылбайт. Мына бул сатылат. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Үйрөтүп койчур азыр отурдасың. Вот. Экиден. Не иттери жүдөрөк, я. Породалар кайсы булар? Порода овчарка. Овчарка. Кайсы овчарка? Немецкий овчарка болуп калабы? Длинно шерстный немецкий овчарка болуп калат. Ама күчүктөр канча айлыктар? Күчүктөр 1 ай. 1 айлыктар. Что-то иттер жүдөдө. Мына 1 айлыктар канча деп атасың ушулар? 1,5 1,5 миңден дейт. Мына 1 айлык күчүктөр. Онда энеси монда экен. Рейс. Длинно шерстный дейт. Мына монда энеси. Да что-то смесь, да? Энеси. Канчасы ургачы, канчасы эркек? Энеси де что-то Бир эле кичине. ургачы бар калган эркек. Бир эле ургачы калган эркек экен, Анда эми телефон номеруңду айтып коюш. 501 51 34 48. Мына ушул телефон номерге мына длинный шерстный дейт. Овчарка. Мына күчүктөр. Мына 2 айлык алабай бар экен монда. Канча сомдо атасыз ушул 2 айлык алабай?
сомдоп атабыз. Еркек, мына. Еркек алабай 10 миң сом. 2 айлық екен. Мына. Мына ондай алабай. Алабыз деген ушулар да бай. Телефон номерін айтып қой. 701 886 594. Мына ушул телефонға жазсаңар болады екен. Мінекей. 2 айлық күчік. Алабай. Жас. Алабай. 1,5 айлық күчіктер екен мына. Онда алабай. И сколько просите? 10. Мына 10 миң сом екен. 1,5 айлық күчіктер мына алабай. 10 миң сом. Тамамда екен. 10 миң сом. Можете телефон сказать, телефон номер? 0550 70 71 39. Мына ушул телефонға çalсаңар болады. Пародаларын айтып қойғыла. Кавказский овчарка. Кавказский овчарка. Қанша айлықтар болады? 4 ай. 4 айлықтар, қанша сомда отасың? 15. Бұл мұнысы 15, бұл 12 миң, Ұрғачы еркек? Ургачы эркек. Ұрғачысы 12, еркегі 15 миң екен. Тамамда күшік. Телефон номерін айтып қойсын. 871 51 87 46. Атын миң? Айтимир. Оны Айтемирге звонт еткілі. Тамамда күшіктер. Қаяқтан шығады бәке? Ушын айтып. Ушын дұрыс қойды. Мына моңыз еркек екен. Мына. 4 ай. Мына ұрғасы 4 айлық күшіктер. Қайсы овчарка породасы? Немецкий, да? Қанша айлық? 3 месяца. Еркек ұрғасы бұл? Еркек. Еркек, 3 айлық мына еркек немецкий овчарка бар екен. Қанша сомда отасың? 12. 12 миң сом. Ондай документі менен екен. Ондай документі бар екен. Монда күчік. Это какой сайт? Так, немецкий. Какой месяц? 4 ай. 4 ай? 4 айлық күчік екен. А сколько стоит он? 12 сұрата. Ұрғачы еркек бе? Ургачы 2. Мына өкө тең ұрғачы екен. 12 миң сом сұрап атқан екен. Ондай документтері менен. Мына мондай. Овчарка. Қанша айлықтар ұшылау? 35 күн болды. 35 күн, қанша сом сұрап атасың? 8,5-дан. 8,5-дан еркектен қанша ұрғачы қанша? 3 өтен еркек. 3 өтен еркек бе? Анда телефон номерін айтып қойсың? 0556 95 95 50. Hem тұрып кішкене бір күтіп қойсын. Бодрый қылып тартып қол. Бол, осында қойыр. Ана мондай. Ана алабай күшіктер. Мына алабайлар бар екен, қанша айлықтар бұл? Сколько месяц? 2 месяца 55 дней. Мына 2 ай 55 күн болды. 2 ай 15 күнде деп. Сколько стоит? 12 кадель, 10 суки просто. Мына ке 12 миң 15 күнден екен. Мұндай документтер міне. Овчарка, да? Да, немецкая овчарка. Немецкая овчарка какой месяц? 4,5 месяца. 4,5 айлық екен. С питомника, с документами, полностью привитая. Телефон номер скажи. 0550 618 173. Есена. 12 тысяч. Просите. Вот. Мамамда екен. Атасы, отчасы. Это мама. Мама, да? Это папа. Мынау мамасы, мынау папасы. Родители рабочие. Вот, рабочие родители. Мынау немецкий овчарка. Сколько месяц, не знаю. Алабайың қанша ай болып қалды? Жасы қанша бұлардың? Я, 6 айлықтар ғой. Атасы 3 жас, Мынау 6 ай. Şu 6 айлық күчің қанша сомда отасың енді? 17 мыңға дейді мынау. Атасы сатыла ма, сатылбай? Сатылбай екен атасы. Баласы. Ана. Ол овчарка қанша сом екен айтып қойсын. 2,5 ай 12 миң. 2,5 ай овчарка 12 миң оқтап жатқан. Мына овчарка 12 миң екен. Мынауға аталары
Мамасы, атасы. Хаскиңіз қанша? Asmi 10 bin. Мына хаски 10 000 екен. Мына 10 000 сом онда хаски. Қанша ай ушул? Bir ay 10 gün. Bir ay 10 gün екен. Мына 10 000 сом. Мына хаскиге. Bir ay 10 gün. Мына документтер менен. Radoslov deyler. За сколько отдают? За 7 отдам. Мына ургачы хаски. 7? 7 000 сом. 4 месяца. 4 айлык. Документы, паспорт, все, даже загранпаспорт. Мына загранпаспорт бар екен, муну алып кетсе де болот. Документы все есть. Мына монда хаски. Ургач экен. Месячные 10 тысяч. Bir aylık küçüktür. Мына 1 айлык алабайлар. Канча сомго берейин деп атасың? 8,5. 8,5 000 сом. Агы. Karası 6,5. Urgaçsa. Ургачы, кара суу ургач экен, э? Мынакей ак жагын. 8,5 дейиш. Мына мондай алабай бүттү. Канча айлык бул? 1,8. Немецкий овчарка болуп калат, э, ошондой? Европейский. Европейский? Баасы канча дедиң ушунун? 2 000 дейт. Мына европейский овчарка болуп калат. 2 айлык. Мына немецкий овчарка ургачы дейт. Канча айлык бул? 8 ай, э? Канча сом деп атасың? 7,5 сом. 7,5 000. Мына монда овчарка ургачы.